Bu ekrandağı bir baş koy, 4 baş urgaçı kozlar satılат dostlar. Onda olgan urgaçlar. Bunun arasında üçöөнүн çip var deyт достор. Ama ol koydun jaşı 6 tiş. Так, bu kozlardın jaşları 9 aydan 1 yaşka çeyinkiler eken. Так, bulardın baası $1000 deyt, kozlardыкы. Koy olsa $1,500. Boyu 85 plus. Kuyruktары açık, belleri түз. Onda olgun brand settegi urgaçı kozlar anam ol gigant koy. Номерді қалтырамын достар. Сола қыла бересіздер мына. Құйрықтарды көрдіңіздер ме? Свет. Қозлардың етік ішіне бір жұқарақ екен. А так четкий болады да олар, сен берсечі.